Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Kay maijalo hita, rigapan si gano pari bata wani panorang sugot niya reon. Pasada hita hurta, martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih sombah kunur nami bamu Bapa bani panghidopimu huban nami ari lotus ari. Beriham pargogo itu kuliham hapor sayon nami. Jana bani panorang sugoton puwa nami ibagas na oras. Agar panin pitahalan idearnya layak mo mangidahkan nami. Bayi na sihol memukah perguluan nai bani sogoton pe. Patutap ham ur pikiran sunagi pangarapan nami. Kasi tetap surdung pubamu jana ibagas malas nihur makorjahon harus ujurmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon toko nami. Amin. Bapinang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Jape na siya marian bani panorang sogoton. Naboy sisihanay marhite ulit channel YouTube on. Rigapan si Gabanu Pari Batang sadarion Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Tersurat bani buku Yesaya bin 56 ayat 8 na makatahon sunon. Sunon do hatani Tuhan Jehova napatut po halak na merap humbani Israel. Patupon ko ope halak na legan hubani ambani nadok tupuin. Somaldoay bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Mangarap kita ase ibagas umahta, itong-atongan itu puanta, itong-atongan ni parsaranta, itong-atongan masyarakat ta, martambah ma bilangan, itong-atongan ni asadaw taay. Ase bani panorang ijia bapayang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sanggah na ibuwan ne batama bangsa Israel kaluar hun haguangan Babel. Dong do sukun-sukun na deba nagabe parutolon maay tarlobi maay bani bangsa Israel ni sandiri sunay age bani bangsa si pajud begu na dihut ibagas sulanan ni bangsa Israel namulak kun Babel ay u tanok Jerusalem. Suku-suku ni bagasur ay ma talub do na ni aw tading janah mangguluh di Jerusalem. Ay ma bani bangsa Israel. Sunado ma agi bangsa si pajubegu-begu. Suku-suku ni ay ma naha talub do na ni aw mangguluh. Ito nga ni bangsa ni naibataon. Ay maase, on mahata panotap ni nebata hubani bangsa Israel. Na ibagas sukun-sukun pasal hatalupon ni Sidea. Manggolo i Jerusalem. Dapkos si ibuwan nebata Sidea mulak kun habuangan Babel. Naparlobe sa hali nebata manobut hubani bangsa ay. Ajongjongan ni Sidea nuan i Jerusalem ay ma halani na ipatupu nebatado Sidea kumbani desa nawal. Artinya ay asiboy hape ni Sidea marmalas niyuhur i Jerusalem doko si mulak kun habuangan Babel ay maningon do sidingaton ni bangsa ay naibatado na dumma patupuhon Sidea. Lampitah Sidea tumang na ipatupu. Lampitah bangsa na pinaluah ni nebata na ipatupu janah tading i Jerusalem. Lobe nai use marbaga-baga do nebata patupuon ope halak na legan ambah ni nadok tupuin. Artinya ay baga-baga ni nebata lang sukup pitah na do mamartupuin tumang tading i Jerusalem mandaihon hinabagkal ni pambahenan ni nebata. Tapi patupo ni nebata ope halak nalegan. Artinya ay maningon tambah do bilangan ni bangsa Israel na tading i Jerusalem bani panorang ambah ni nadok adong bani panorang ay. Natoto bapinang bani panorangon ibagas tu puanta selaku halak na porsaya hita. Sonahanani parduli do hita bani partambah ni bilangan ni ibagas garejata, ibagas tupuanta,
Sonay agi ibagas sa daon pa. Natoto ba painang maningon ipardete hita piga-piga. Anggoy subot ni batama patupon ko ope halak na legan. Kira-kira. Anggo adong matupuan ni halak na porsaya. Halak na legan on isi maon. Toto ba painang nalongan ni bagas Tuhan ka Diyos Kristus. Sedo pita halak na lang porsaya tumang. Tapi dihut do age halak parjahat na ibagas tutupan. Sonay do homa, dihut do homa, age halak parjudi, halak na una narkoba. Artini ay bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Bani halak na si sonon pe si holdo patupon ni bata ase dihut mahomani ubagas tupuan ni halak na porsaya. Pertanyaan niya ay masukun niya ay ijalo gareja do halak na si sonon adong do dalan mulak hubani sidea ase gabe tupuan ni halak na porsaya sidea. Natoto maruji-ruji hita ibagas uhurta, ibagas pikiranta. Selaku halak na porsaya, sonahado hita, lahu manempat kon halak na si sonon, parjudi, parmabuk, halak na jahat, na dibagas penjara, ase dihut mahomani, ibagas ulanan ni halak na porsaya. Lampitahay, nahita, anggoy patori kita ibagas garejata, anggo adong itonga-tonga ni kuryata nalansia, nadong malangboy bimardalan halani halansiaon ni alani umur ni. Maningon markursi roda mando iya hundul suku-suku ni bapainang. Naha, adong donani iyanan bani orang tua tanah si sonon atape. Domanani ipasilitasi hita marhitehon ni dalam ni kursi roda asiboy masuk kursi roda das sugareja natotu bani orang tua tanalan siape maningon do dihut tupuan atape na ipatupu ni bata hubani ambah ni nadop adong itong-tongan ni parguluhan ta. Sonay do humani age hubani na berkebutuhan khusus naha do manani fasilitasi hita asiboy sidea manangar hata ni bata jana boy humani sidea mamuji pasangap kon ne bata rappa konita artinya ay langbe adong sokat-sokat bata baik na berkebutuhan khusus baik na lansia baik na narkobaon, baik parjudi, baik parjahat, sanggah nay bata, sihol patupuhonay, sonahita sebagai gereja. Sihol dohomani hita, membuka dalan, ubani hasomanta, ubani saninata, ase tupu matongon, ibagas hulanan ni halak na porsaya. Totu, maningon idah kita on, sada panorang atapi kesempatan na bagal bata laho maruji-ruji ibagas pikiranta marhitehon ni bagah-bagah ni bata nasihol patupun ope halak na legan natotu maningon doy patotap kita ibagas suhurta ise manani halak na legan ay nataluk manjalo idop ni hurni ni bata jana kita sebagai halak na porsaya pasirsir hondalan hubani sidea dihut merpartisipasi ase bani halak na legan na siyol patupon ni bata ay ibuka hita humani dalan asirup mahita mamuji pasagap kon ne bata amen martonggo mahita ajari ham hanami tongon bapa ase ibagas perguluhan nami si ganupari iporluhon uhur nami matongon manjalohon halak na legan nasihol itambah kon ham ibagas tupuan nami halak na porsaya halaniay parlobi torang iham ur apa pikiran nami terlebih maha porsayon nami asigabe si pardihut jana marpartisipasi hanami tongon Tuhan mangalo-alo si manjalohon tupuan
na tinambah kon mo itong ni hulanan ni halak na porsaya na dong ambah ni tupuan halak-halak na ipatupuham ase parsimada ma bani haguluhan sisa doka ni dokani. Amen. Jalohama paso-paso kumbani Tuhan ne batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne batababa. Apa parsora ni tondoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat taganupan bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja mabata jana andohar matongon. Martambah-tambah ma tupuan ni halak na porsaya itong-atongan ni parguluhan da sonay agi ibagas gereja tabe. Shalom.